star and that's what so sell your that Baumia so you were Baumia so Sana down so John Kay and we are the abdomen of quatinting said the TV with me but I gave a quiet him say okay 70 party be sick here 2028 Bahamas will be free party atino akonya we na baba me fa di ira me fa kase mi je baba ko fi du mate onya nya atwom no odi vo ayde na baba ko fi du onya nya atwom me kan se atine no the first fact that from the shenko na baba ko fi du be blast wo mu nyina di obi atem but also elbe na asem ne ba ya elbe na ye ne bentino odi mi ka ba wa di na temo but also ba wo be se ne krai ti bi baba ko fi du ni se nkra se mo na bere mo twa di fo bu ye mo mu na ka fo mo di mama di you go feel do mo chusu bi no o mo na shen ko ebem jo mo na ye ne ma ye ne sa wo no tia tight mo mo to mo na ye ne ma ye ne sa wo ba bia o mo tina se wo mo hu se nti kura bi wa tire ba nyame sa wo so ye mpeki wo no mo so ansei ye nchiro mo de o mo nye ye nchiro ma kwan sa nye man na ni ye fo mo ni we ya ba yi we patron no there is a trend now people o fa se me ka se ma kwachi o di fa taji bi o ne ngwa gwasi on kwa dem ise nkura e ba fata gibi na we so ba ka dio party no ka ka bi ati nso amba abroso me ni bi adi bi feta abroso dem bi o so for asem be ban o mo no ku betre o chinem e so mo do we ni papa o na no o ko se be bi na me party gibi she o video o so video so zem dia ya za so afi so zem e to le bia mo ye panyi fo mo di ni ye hwe mo di esuam e ya mo ma no kure na di yani Eastern Mayor na AD enkomono ye hwe NPP for primaries no be bia mokoto aba free so mokoto aba so bi unity e wo apato nim e ho koma na ye de aba besi se Dr. Muhammad Bomi a wetimi adi nkunim de ama party ne se Frankatuni no party ne enkabom party na somdwe se ne party na nchichemu aba no betimi aka ne nyina e de aboma ma omu nyina timi rally behind the elephant na omu de akwa pretumi na eno na Eastern Mayor se Dr. Muhammad Bomi obetimi ayese adwuma ne pa na busia na dodo na so se wono abokena kompreko Japan wo obi a wo nheda entimi predict ne papa ase na wo mo kyerɛ so se na wono abone ni so ohye ne ade ne ko ba ne sa abato no okokodi enkugu anhwe yi a na wankwankwaji kuku no antum na akwakofa ohawa na se wo ye de aba na so ye to aba ne wie no ono abokena kompreko Japan age enkugu na odi ye no ade atumu kama aba be kasa kama akyerɛ se wo mu nyina be kambom na wo mu edi nipa odi nkunim no Dr. Muhammad Bomi echi na makwa pretumi de ama NPP wo so no ko no 2028 na busia eno na ye ko Eastern Mayor ho ne ebisa ne se ye hwe ono abokena kompreko Japan se na wo ye campaign no se na ye hu na enne outcome ne bae na wo ye cam na waje results no atumu a ye ne wa na odifo masaba hubi ye hwe ye papa wo no abokena se ne nim se wono na bi so ohye wo ye keka no even peace pact kwa na wo mokwa akosan no kwa no ye de ne de atu nanim no wo se da bi anyema bi wo hono ma enkoyi ntanya de se wo besan kosisem be correct sa mistake no ampa wo mo correct ma ansa na wotimi asan na ye to aba ne wie na waje atum nkunimdie so waje atum entem so na wo kyerɛ se wo nyina be kambom no ma support Dr. Muhammad Bomi an eye wo nwa okay ba ko ne se makwe prophet na anya me wa kire se na sabi osoro adom ne bi ebesi ene de be ko nyina nti na anya me wa bi na anya me wa bi what I say that is the reason why mitimi jina so them na ade be tina me can speech or because we say never go nti say so no ba be Canada nti na anya me wa bi na anya me wa bi what if you can say all of my idea okay all of can why idea na misira you see say we teach you who yes I not here what I say o ade bi on ho a me papa o chi nsin hu o plastic and then I na bi pa hu say me papa because you chi sisi bi as I not here what I say because you chi sisi bi as I not here nti me koso aka chere say the presidential started as a so. Oh, sir. I already have power said that you obey my penny, but any bring John Tonable. Yes, sir, the man of watching too. With me as I am Baba man penny. What's my catch? I ready in as a man penny. Okay, you know what? I done so. That make a carry show. Say, honorable King Japan. Your man be a Ghana, a
some for pan and yet day on Chima Captain Smart on a sweat so. Okay. Was I mean, Bobby Sutil, didn't tell me one of my person. As a son also because the Demo suit to me cannot to me, the Demo and cannot do every day more come happy. Okay. Indeed, Sanko fool me in the domo, but and you're mobbing. This will be cool because the Captain Smart be president. Knock off for so man started campaigns at Tamuya or Manakori. And the more so I will be a senior president. Now, call Yamakudin Kugu. Okay. But as a son, you know, the brain. I would be Our debate. Okay. You are Kennedy. Mampany star da so da so sele da ba umia so ye ba umia so sane da so so John Twain ewade ya do mama no kwatenten sele tv obitimi aba ade ba kwa ehim se okay same party ni be shikia 2028 ba homes obi be free party no atino 2028 Odi for the any basic because me nke beti am obi atino ho dey free party nim e primary results here by okay Makani say, Miss can be. You will see another Alan Cash be. Or be better of the party. Sabre, yeah, the American. Would you for where they need to for the so what can I say as well? Because Oma Papa signed peace pact. Yeah, a bind the woman and I said, Chichin woman said, Uncle Private Alan Cash, you see. Yeah, sign peace pact. Only now support us. Not almost 5 shillings. They said, "Don't be a shame." Baby, almost support. Almost support. You promise in the interest of Cotoba can send in the sea. Or Babacum. Then one rubber can and not Dr. Brian. But you go be a Miss Babacum to the ancient. Every person in. Last year, we had Prime Minister Dr. Muhammad Bawumia Edim Kunimnu Nagana Fubi Chese Honorable Ken and ya dear say Obed supported Dr. Muhammad Bawumia ama womo aye campaign as we reach I support him. Support him. But this prime minister so now say Ghana for Chese not personal attacks no super especially from the both camps in Dr. Camp and Honorable Ken so camp now attend me on the personal attack of the aspirants now say I know yes Enti Sabre Dr. Muhammad Bawumia Edim Kunimi Honorable Ken obesan akọ supporting all those say wabekande but ye sha atenye ya ye dini ni boys ye dinatemi obetime nya wo pepa no asa akodi Dr. Muhammad Bawumia say wo ye campaign de manana obenya party no hodo okay obenya interesa akodi na chi tie say obeso ono na de nam no support no so na de meka no tie let's wait till 2028 I said that the TRC never any ready all my. Ade ba kon so na delegates no wo de adwuma wo mo na mo bon to nyina campaign message ya na wo mo de eko wo na bo ntimi amfa maybe say ne campaign message emfa wo say ene bebi obekubo ho kita bro wo kita be wo kita kube wo tre nioma aga na ye wo ene se obeye mampani an obetinya dandan niema ne dia ye na ede adwuma aba na aboa ga na economy ni nyina no ye to abani wie na wadi enkugu the campaign message no ena na munye dudodo it's na delegate na so aba na fa manana na yes campaign message na ko bi pa obi pa okay obi oh ena mbi ka se bi peke wa peke na Bawumia na eko tini ka se Bawumia ba this time around Bawumia season party okay in the season of party odi for se woka se message de na obidia ene yenhwe prime minister yomububu aba ne pen na video bi pop up ya Prophet Nigel Gezi atro honorable de egu paper so no watetim na wode ahya anointing no yimu na wo bom paye se honorable Kendi ade e fe ne samanyosem wonni nkugu nkunim wo muda bebi obestand bi obedi nkugu ampa ye to abani we ne wadi nkugu enti se ne message na eye good dia ene na ne Prophet Nigel Gezi ye no enu ne nya honorable sunsun so ana e bi se sabi wa ka se so ostande assemblyman ko belusi Mamin Kano Kwenche. Okay. Honorable Ken, the Nanisi Asofuso. Wanyadi. Asofo ni so anyadi. Okay. Mo but enye Ken ne ba be jeje asofo amenyami. Wasi nyami o nti Honorable Ken timi nyami ko ponto kwanko. Okay. Meti wakase true Honorable Ken bi Japan na man ne akura bi etimi so cameras na ni modidi osofo ate. Oh, sir. True ni mo start here. Okay.
na oma akwan Manasi betina also be expose abra minini Manasi wa akwan Kumasi nye fe na akwanche na damfo ni Edward ne ma me asidan na won pankro no atimatim janshi wa minini Manasi se me kama Manasi history nipa yembe shi wo sa nipa wi fa kwati kwan sei ni ne yonko sofo a wo mato amene dipen ma omunya kwan support no ma na yo so mo se asofo bet no mo de brenya mjuma ase no mo de brenya mjuma ase we ni na yo support no bet enye no suntina prophet Najagezi ene onabo Kenya personal beef enti ba ko tuni dia sha adiem o yo sofo no betima kense no bet me de meka ne se sane mane ma no to da na we have betina TV so me one ma woni president da me ma woni sei na me so do me dia wo sofo no odi fo no enye wo na wo mani na wo ne Yesu ye to da ya mo mi nya ise ye be say ye uza atira magana di fo ni mo nyam nyina akọ okay ye be say kem bibia ma yo abra ye nyame adi bia ye je aboye bo so adi ye nyame enye wo tari na odi wani mo na ekọ me hwe papa ba ko me bunu pawu se me tabo di penasem aye me yo akọ ba wo mi a ni president da ni ma chirawo se wadi si ba wo mi abi dia wo ni ma se me mframa enko ba dia because everybody na kasa chirawo onu mo Yesu to no di obi ba wo ntumi stopping o pa stopping break do te bi go ba maka ma na ba okay and Samuel and the Bible Samuel do so ke wadi David na Samuel person David ba okay otite on no makwai one day so na kasa the instruction I give some of the instruction come out so na dey so kwa say krum enye nyef say bibia okọ no fa krum ni bai ana be ma odi na ntwi o mandori free krum nye o mandori so de baba afori amanyame hwade bi someone do so but sadan someone coin obusa so say de meka ni na oye osimu amaye ni na ti order no okay abo ni bisu no se na moye se di fiwo se me de baba afori amanyame na someone obusa so say so yes so baba afori amanyame ana be suti aman ade a wa yi say this na so ekoso Samuel ntoma no wa panicha wo letika ne nsem wo sedie ne ntoma tio awurade hye no mo no ade na no declare so yi ni fia kunya no so se sedie ne ntoma no atie hwa aka wo nsem san wa yi betie firi wo nsem ampa so firi nsa so na na Samuel support so okay mo pese David baba okay nti utimi si kwa ko si dai nyame no o be fa wo na ba abe yo ti ya mumi guys ya jini bi mayo na ni bi kabi bia no ma wonyesi ma won kwacho yakopon ka sankyere okay I say Professor Najagezi ni ma na wo ye ni enye sunsun so wa bato ne so ni timi ka say enye sunsun so na nya beti no ko ni say so person wo ya bi Ethiopia ada na wo de kamera ko beto so okay what I say nti awu ya say be yes ani ma ni bi mfona mfa kamera to bi bia so okay ni wo wa sama show them na ye we are born here about it. You see, so we know why. Honorable Cake will want you here. The moon be Miss Organa. Also, the start about only a politician. You didn't tell me and say she, but who Prophet Najagezi, we will represent Yami. Our own different. We only grab a brew where they are looking upon you. Our only that also. Okay. Our workers, we call you the model. Our work shall sell Babette so. Do you not put you up on tin and can start to be one? I had a picture. Which made you attempt politician meeting the end of crack to show. Send away a prophet and you bishop of Benin. Okay. Waiting just a man of cry up to show. I'm a rebel. I couldn't win up a family and if I can't see me, Jabba of you do. Matter. When you're not true. Oh, would you riding? Jabba of you do. When you're not true. They can't say at you. The first fact that you from the same go. Jabba of you do a blasting woman in that. Did you be at them? But also Elbena, some buyer, Elbena, and Bentino. What did we cap? What did that table? But also by machine cry. To be a book of you doing some criticism when I bring you candy for we, Momina car for what you mamma did. But if I saw Carlos, so can say, it's hard be yashing crying. Yes, I bring your best. Elbena, the minish. I'm not confused on the cats and me at them. Okay. You know, yeah. As a woman, Bishop Crown, no come on. Let me cast on council, no Grashabia, Canelo. Of so yeah, no, yeah, Germany in Nesa. When you're Germany, Sunday Jay. No book of you do.
oni sofo baako the bia da omo na odi asofo tena o cheche nsem e che so omo ni patre nefo but na o se wo baako fa be kan nti oba ni gu na so a yin kan to twene ye pepa ye bo ko fi do mo chusu bi no omo na hye nkom ebam nti omo na ye ne mma ye ne sa omo na mo tua tight mo ho nti omo na wo ye ne mma ye ne sa wo ba bia omo tena se omo yin se nti ko ni wo tire ba nyame sa wo so ye mpeki wo no mo so ansei ye nkyere omo de omo nye ye nkyere omo kwan sa ne man na me ye from wo ni wo ya ba yi we petren no there is a trend now people over some kind of question odifo Ghana for HSA odifo atajibi won ni ngo agwase on kwa da mi se nkura e ba atajibi ai na wo ni so ba da ka de party no ka da ka bi a kire so amba odifo ni wo aproso ni obi adi bi feta aproso dem bi so for asem be ba no mo no ko betre o chim e so mo do wi ni papa won na no won ko se da bi na me party mi se o video o so fu bi so bia ya za so afi so zem atole bia mo ye panifo mo die ni ye hwe mo die suam e ya mo ma no kore na di ni so intimi fa so bi e meti maka no okay with Professor Jogezi dey ya wo ye ya wo chere say senyame so bi di president a enye difu bi na ebe fa no so bi betimi kwa for difu na wo so 1% di panasam no one na wa fa mo amadi ye papa Reverend Isaac Usubempa ye bisa no about MPP primaries ma wo ka so no de MPP primaries kra de ehu ehia no na ne wo hia e general election e duru ha e ho no be kire NPP fo ne say ye wo difu wo Ghana ha after say primaries because video say pop up be kire say Professor Usubempa be can say because onim said definitely no Dr. Muhammad Boyan be dim kunim na so dim kunim wi akwa akopra kunya kase ne eho e no so be kire ne say NPP fo ba omu yi ni mai no so be NPP fo say ampa ye wo difo won ta kunya kase no e be bo Dr. Muhammad Boyan any NPP fo wo difo nse no je ne say to kuni ya pa die first thing it so ala mo so but me ya we who so o say o yenipa okay o ready afa so aboa party ni bebre okay na party na di ngambo nti ya say meeting aka say ye papa e de me yawo na akasa okay nti yawo wo okay no di akasa me the best thing say make us o mo friend no mo no solve peace what you say in your post Usubempa no na me say this here indeed that man is a great prophet and I open Ghana cry what you say ye gate no a spiritual gate no so we have papa dan kama we have papa Usubempa okay that means he's a very tough man not prophetic no he's a grandfather for the prophets for young prophets na yaban he's our grandfather what you say no make us our friend no mo ne kasa o from now ni pa na kasa nti ase ye adwuma so bie ba what you say okay nti o mo make sure say o mo hu no mo na ya de akasa so bie ruwa o mo meeting dia ma ne kasa da se bi ya ko ya MPP fo so bie ba o mo we kasa bi ti ya ko ya ne ko bet o mo ne kasa okay I am preaching for peace okay I'm like I'm standing for peace so o mo ni so peace and after that o mo so peace ni ya no omo ko funa handi no omo to take it from there omo dia ko sibe okay what kai say ne obetimi aka ne say 2028 no ebi betwe omo hu de fi MPP party ye rumors so abonten say senior na Dr. Ona work na kopeko Japan every year campaign nyina na wo boso say MPP for sign for Alan Ba party nim omo sign so mo free party nim nyom be sign aba na besi sabre ya Alan en sign ko ka party no no na ebi trese se nka wonu abodi nkunimu a anka possibility say obesa ko fa Alan de na ba no eye high sabre ya wani nkunimu mo trese ene possibility zo betimi a join the forces no matter mo free MPP nim no eye high Alan ene Honorable Ken wo betimi a join the forces ana no kreni ma me chere wade se odi ni pa adwini mutoa nka meka se second court wala no in the force only join the forces no mo kutia party but omo yesa omo tete party na panza okay di media na me pedi mo hu dan de adwini ko abeka to for now ni hu so me ka bu but ni so bi bete no who say omo mi ne ko kan bu but say it ya o so bi bete no you get another Alan cash when the party matino okay but won't mean just say omo mi ne ko kan bu ma ko de ni sa but matino beba odi for ya de ko mo no AC sabe ye hwe
turnout ya aba ewo before primary mu a asomdwe na wo mo epe no ebetimi aba because after say yenya sa turnout we nyina no oko social media echitafo ni mienu nyina wo bi echitafo no still na se beef ne koso kwaso wo montemo a Dr. Camp Troshes ma honorable Ken Camp so Troshes e de ma Dr. Camp asomdwe betimi ayiniti ewo party ni be Camp bo so wo mo bi atam bi abo na to ba park no so esa ya shawbe no wa sha se na to bo na players ni mo mu ya Camp ma ko se njiro na oda so jina to bo na mo we china mo to bo dia mo Camp okay sanity odifo bi show Eastern Mayor obi bisa se wo ye hwan de no wo ye ehin no wo hwehwe wo be de nyam odumadi ni sen na yemfa nkomo ni se yesus njua okay okreni aseyelo wa bri okay je medical kan aseyelo wa bri ona maso ona be yaso na me yaso brada me yaso ya wada me ye consultation Saturdays na Sunday my anointing service okay every Sunday okay nti say na me jimafa okay me before me shempa dressing botai senkom me before etoda me rompa bogu o me nice form senkom ye adwuma nti am a dynamic prophet I wish na nyam be there's a one way yeah that was that dance man ti wono adwuma ba na ye form adwuma ye be ye me ka form adwuma ese me ko nsu wa me do ko ese me twabia na me twa ese me gun sa nyina me okay one say me ko fa bi ansi okay ti haban yes adwuma okay ti me ka say osoro adom me form hu ti minim form okay ye nso ye adwuma kama adwuma okay onuma ni bi no what you say e no osoro adom me hu asem ye ka onuma asem adi nkomse urade de no so adom because you really know no problem the water kama nti ba ni ehuna na ya so bi obi o pese jina na market obi pese jina na juma sane mani na me okay what you say obi o pese gari protection abai ni bi ni na me wo o ya na kire kwan e faso na ma sha ma no kwa ku gari obi o so pese na juma sam koso ni na mo kwan e faso ye ma na promise and feeling sa spiritual marriage ni o abai bi abijari obi ebi ana disappointment so o fe na me mari o kikidia ese o gari bi ko so o fe ni kwa so mutimi o kikidi so mo no mutia so mo mutia de ana ese there is a question mark ni ni na bi ade ba ko no na juma ni juma ni bi no odi for me no odi nkomo no o bo prophet Kofi Oduro che say as a or they support every Bernard no wo ye nya atwumi ade but the video no make sense wo kan nyuma wo ye na me ko fe no aba wo ka say pulpit no eye pulpit a nyame dia ma mo se mu fa wini souls emre nyame na nya pulpit a wo de ma mo se mu fa be hyenkom efa fa manyosem ho wo hyenkom de fine people primaries no ho e ma wo kom hye no ebe mu wo ye nyume ne ato prophet Bernard ya ne kom hye ya mamu ya won so wo hyenkom de ma manefo wo be ka se ne fisa bi wo twon ho de fra manyosem kom hye nim na wa hweso ye nyuma abobɔ so se wo ye no ana ni nyina yo mo adwuma nti be ko so aye one thing me say severity of penny for was and banko adia meka okay me say on fama ya if focus on jumas okay what you say severity ba meka but on fama ya de if focus on jumas okay janti na the friend okay say me ba me ya juma ti me ya juma no ma me message say ti mu ka say ti aso sia beto nka okay odi for den aka chibi ma do to jama erade so bibia no bibia kesi na me ka che mo obi betina life no akokolo ese no akotrate ndidie futu na de mom say hu nya so be yesane ese so mu jai isi guy ya obedi matemi o se ndo aferi o se wo aferi mo be odi fuwa we ye kan kom ai ba we kom se no watch night na lagi no abetro ha pu isi wie no o se no so be ni metwa o some violent person am a trending na meet me you na mo pictures na me dey abeto na ma starting to kwa but me mo hafo adwuma ya dia hye mensa me ni social media no so for to kwa nti na mo bi va dream sen be to kwa wo be kan ma ka na be to kwa me feel okay but the area no so
market ya pabi mo but won sem kabi bitima sesan afutu am be mo no mo ni na ka mo ye Ghana for they take Ghana to the next level mo bin ka se we nyam so fun tenu asem ye ntro no ko ni se nyam influence ani pa na wo nyina ho ti bi obi de be ya inti na so ni ntu so anamo. Congratulations to Dr. Mahmoud Bawumia. God bless Honorable Kenny Japan for accepting defeat at the same time. So I dare to know your journey. Ira Bawumia. Not Nyamisha and people playing for. Say Omama soon be by. Not but you be Amba. They can't tell us always shady. And the baby and you ever. The mother can was it. Okay, see. Already show be. Amen. Odi for ye da se pasa bibia ye bo punu se ya eya na obi edemayen ohwefo ohwe bi won so me da se sa bibia ye ba onya brani adaje na wodi hwenya me won sha opa ye ne Bishop Rexford Oredu Adepa Eastern Mayor wono ena na ye ne no edi enkomo no busia mese se obeja wo comment no e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e too much gh post subscribe like no wa share na fofo so eni bia hwe ye ho adoma da se ne ye be share me din e de dark gold macrown.